Mema wakwaba edi aba emergency Ghana TV so enne yeto aye story ni so efa ababa we bia na ne papa ye police inspector ene ne edi mpemu ago se na mdi kan catch on se bibia to forma ye de bebro eni nti enne omo akwa akopie mu ewo Eastern Region Police Command asye ama omo de omo asem akwa akodan omo eni nti ne ye bekọ ni akwa akohwe video ne edi aba na mensa abampa akwa akopie mu ewo hon mo de akola no akọ ama akola no echeche ni nsemu eni nti ye bekọ ni akwa akohwe video ne edi aba esanse papa die wo ba na watete uba no ewo kwan papa so subscribe na like na for comment so eba comment section as yenko ne ko hwe video no emma for said ye nyina ye nim no ye ba lorish ne papa de na dane ne yere ne papa nsepeta pate ya ogina mu wo nsawam se prosi kom nsepeta akoda na sem a wo kansa ne papa fa no no wo emfie dunan se ye kasai abrampa kodru Eastern Regional Police Command ye papa na wo hibu adi bossman ne office ama akoda no akoka na sem nyina am ya fre papa no won sawam se wo mra enti no ye kwa wo manu so ne abrampa akodi nkomo ne ayo baabi akọ asem no akoduro me se nsawam wo na akoduro ndie me wa ma bi. And because we intimi host ni bi mabere me intimi ntua hotel ka etu wamoma sabi sons peta koshini no won kire ba bi akoda na ma me abusuafo wo na wonko enti sa me intimi akola wadi 21 wanyini ya nya obi anye no ya nya boafo bia ba bi adro no akodro akoda no ne jurisdiction asem ni siye Asante Regional Command Wama boye papa wadada and oma boy say case I yedi ka de ye ntumi so nye case wa habie because case no ye report to me ya papa ni 2-3 days and a presi former saji asem no sa kwada na ye de papa ko tumu a wonya refo Ghana and semunu pino eno no eni ye ja no na sabi so kwasampani ni enim se wajai kwasampani wa che prosi atade ni enim se nko wajai ode akola ne kwa ekura na fedi e na no aye west wanya ne menses kura wo yini pad no one ne da eti na abrampa 1 na abrampa mame ma bru na pom te say e radia da woroma na de wuni he ya ha edin oh ai biya be kama yo emi say adwuma ya ne wosom ya ya sum ya yegusu a ya sum na ba say wo de akoda ne ko Eastern Regional Police Command said ye nhyehyeye ne tie na mukodu ye no twamfoni no kire ye ne yo mame medase na match achiefo ne afefo nyina ye ba be do ye na adwuma egu papa no so papa ye chi sha wo ye nti na o se etwen no so ba ya me chia na me bo die no so o twen me ba be frɛ ti me bo wi na office no obi se kwan so na me bo amane na ma akra no fi mu che no so what sanse se me nyina kɔ so na oba ye nyina wan he dan chi ye neso no ankasa ba ye no wonte no so a breaking has a name police for me man di ko fa na sum but on one day official mo fa metu na ni nti see do ko say sa kola no wo evidence eno no so hu nya say eno bi timo be de papa na court eji o man the crime officer frɛ corona asemisi so no mo so kire mo say da asemisi o mo de call hospital ni ade no no sa akra nda be je hospital report no se papa ni seize akra na phone ti na akra na ntinya nkoje wala ai akra na ntinya nkoje papa ni seize phone ti no omunwie test no mo frɛ na o manya no ama na nkwa nkoje enti police wona ye ne se eno so be nya zi be nya report no no mo tinde papa na court ba nei no mpese papa na mra na nsem akra na ka no o me ya no se te sa ana nti sa na wo mu hu kwa ye de asem na be fa so enti ye wa twen mu a ye twen a modi afre
Etu o ma frɛ papa no. O ma frɛ papa me se si me ne police ni no frɛ na kasa. Also police ni di na chi o mo tike mo ba sisi o mo police ka na nam ko mo ba. Efrin sawa mo eba Kyebi. Ah ba kromu kroya ye wo mo sisi. Se kro na mo na ho ye Kyebi ana. Ah Kyebi o te ne ekro. E ho na ye command ho no. Ah ha na ye regional command. Okay. Na o papa o ye nipa o ye nipa. Hey, na wa hibo di boss man. Me papa no pa no ye Techima commander. Ah no wa daje so many nipa dia. E de ne call ya. Oba Kumasi kura na nsen anche kula. Em se oba Kumasi no obronu ibi so sa skwa wo sen. E na o ma sa de ne ko Kyebi no. Anti say de akoya wo de na se be malodi. Ensem o kan no nani abre o se papa no be yese enye no bi obefiri nsuo kura bodua. Ah ni abran pa kire ni nsuo. Kire ni kubu, kire ni kuya so ya. Fa kwasi abuda. Sesema ntoa. Tom kremo bo kire wa achimda. Tena wa bonware nyankamasu. Fa pepa ne pen na tworo ni nyina gu krata so na fama no. Was in any abre and then obeshia papa na akwa na wi after so den. Ba akura ne de abram pensan fa ne ma o. Mamadi ye wi a mefro me bisa ne me ka tell se nya de de be ba be to so wa amfa me bibia ne niema na ne na mo so na me fa ne niema no onko me tumi host ni biem ma bre me tumi tua o je da aka eti no de hia me pa ne se ni papa no ba na mo ko commander na nimu a onkyere akola no ne maame abusuafo wo tumi fa akola ma wi asesa akola no onim ne maame woni pa bia ena no ti wudi ne bone se okofa ne bola so a wonka na commander hunu so okofa no wafa na gia wonka so obi ba no akowia no a wonka so no ana sene mu ba wonka na sene mu ba dia woni pa bia ne maame mo na koda ne nko 21 years so ne maame na ewu a eye dan a ne nana bi wo ho ne maame nua bi wo ho no hu na kira kwan matemale di jimre beto commander ni mo sa kwa modena se wo banso a video no spectacle no bo modena video no matemale di me da se nya ado ya memo amo yo je di ne free ka mu a obam command wa na camera dan so na wu video prosidi na chi uko ni ya kenye se ne beye matemale di ai wo sifre ayimu a na dan so mate yes akura ma ne ba ne to nsa ne so na nka akura na papa na so toro e ho de aprosifo ho mo nya ne ya na bia na wabo no adabi o di me nya ne hwe wo ho no ene ya ma ne mpa na ni so ba ko ana police wo ha bebra o mo ya adwumadi na de obetimi adi nkwase asem bia ho e ma ne nkobo no nso de adwen bone we okobo na me na akoku no David say was a man born as soon back. E hu hia wo de am sam ko commander ni etimi de yi bodi nso de me ya da no adai matinti ye di eti de bi bia na mo aso me da wase sa ojibe ma ye ko hwe video ne e ba ye na story we ye di etire papa because ye pese akola no enya baby papa esi na enne ya to ye nsa e de afa papa no eni nti bibia ebe ko bia no ye de ebe ba besum sisi ano Eastern Regional Police Command impanyimfo atunsa e de afa papa no ama papa ne se onam kwan so eba eni nti no ye behwemu na bibia ebe bia no ye de ebe aba besum na papa die wetimi awo akola abasasi wesu start for akola no 14 years sisi ano akola no edi 21 years na se na bampa eka no sisi ade akola no neni abrepa esanse ade ane papa ede ye no neni enje ho enti bibia bebebia no ye de ebeba besomo na meka usa ha egusa ye emergency Ghana TV subscribe na like na fa comment so ba e wo comment section ase ye besanso edi nhyiemu e wa habium edi ameji so ane catch mami esi anything. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.